I gau Bob Parry yn Llangefni ac roedd Cegidfa sy'n drydydd yn y tabl isio cadw'r pwysau ar y ddau ucha ac fe ddechreuodd un addawol i'r ymwelwyr. Croesiad isal Iwan Lewis yn cael ei throi mewn gan Jamie Hine wedi dim ond 5 munud. A munud yn ddiweddarach roedd Iwan Lewis wedi torri'n glir i lawr y dde unwaith eto, cyn i gapten Llangefni James SAXON i lorio yn y cwrt. Cic o'r smotyn ac i'r golwr Steve Sinclair ddyfalun gywir roedd anel Iwan Matthews yn berffaith a dipyn o waith gan dîm Chris Roberts i'w wneud yn yr ail hanner. Roedd na fwy o ffeit yn y tîm cartra wedi troi, ond mi ddaeth y drydedd wedi 72 munud. Iwan Matthews yn bwydo Jamie Hine ac yntau'n cadw i ben cyn claddu i ail am y prynhawn wrth i record ddigiro Cegidfa barhau. Nathan, 2 quick goals and you never really looked back. No, superb start from the lads. We asked for that, fast start. Wanted to kick down the pitch first half, so it was really important that we started on the front foot. Superb application from the boys and did exactly what we asked really. A little bit sloppy at times in the first half, but overall, superb start to the game. Yeah, good performance. Good to dig it out in awful conditions, to be honest. But another 3 points, another clean sheet. Defensively, superb. James, pnawn anodd arall ond ella talu'r pris am gychwyn yn ara. Ie, da fi llaw fyny, oedd o'n bai fi am y 2 gol, dwi'n meddwl gadael y bres drwad. Ond dyna beth yn y lig yma. So, 1 mistake, 2 mistake, maen nhw'n cosbi chi. First win in 3, you've got to be happy with that as well. Yes, we've had a couple of difficult fixtures against Llangefni and Airbus, which we've come out with 2 draws, still unbeaten. But yeah, important now we go on another run because Airbus are flying, Llangefni also looking really good. So we've got to try and somehow stay with them. But so it's important, yeah, we start another run. So rhywun sydd dod yma, da ni'n gallu rhoi gêm ddyn nhw. Fod yn os, dwi'n sbio ar y lig ar y funud, cos da ni'n strygl curo games a mae wedi bod yn tuff o'r dechrau. So, da ni'n gwybod pwy dylsa ni cael points gan, neu curo, ond mae wedi bod yn season race calad fan y tyn.